okubugano kukorirwe aha office za district Ibanda aho Jovelyn Karisa Chomukama omuhwezi w'omushuganisa wa program ya sente z'emiruka eza parish development model ayorekero kwatwaho ahabwa program egi kuremwa kukoraje omuza district zitarizumwe abakore bitachire omagomborogwe omiruka yanyu mwena nimbamanya kandi binta kumanya diso nakora ki nabamanya. The reason the president is asking who is sabotaging parish development model program. Why is it delaying? Bakuru b'emiruka nibo bahirwe obujunanizi bwabo kucirayo omukweraho obucweka 39 kurugwa mu bworo bitukishangirwe ngo abahirwe omwogogo tubara kufayo. If you know you are not ready, leave the job and surrender today. I shouldn't talk and you laugh. You leave the job and go. And ebitibugambo byange nebigambo bya president. President Museveni hati ahinduire omungenderwaho eka erukutunga miliyoni 1 neza kutandika kushashura haho emyaka 2 erukozesa sintezi. Tujachire cyo kubanza icyakabiri turakwiye kukosa sente ziriyo mu banka zigini zirirabuye zigini zironinga abantu abandi ati zo banka zijya business zikira hagiye yite bya government zijya business zazo. Because while my implementation in a parish development model, she will have failed. Chief yaremwa, sub-county chief na baya kora chief yaremwa, abakraka numba mwaremwa. Tukwe kauna yaremwa, obuna wakaruru kamrema, oda wisi na yaremwa, na nyelibana kora chief, buli omwe na yakora chief yaremwa. Municipality y'Ibanda nemwe omuza municipality ezikorise kurungi sentezi bagabire miliyoni 7 n'emitwaro 20 kandi zigabirwe omumaka rukaga 72 bito mu district tekakozire kurungi aha bucweka 100 bagabireho obucweka 3 beneficiaries rukaga 72 bona batunga sente miliyoni 1 hazo biro bwite twaturabire aheru ya system sabanta bona bakatunga sente kandi town agents bagaruke nyuma barabambare bo kubayeje sente ezo iryo reporter bona rebo nayo murija kuzitunga aho kandi twaika kokato ashanga tine 7% y'abantu abatungire sente kandi tutazifise abantu bona utilizing sente za PNM. So twashara mtu atekaho uburyo bwona kureba ngo abenshi ne turemo kwibanda Gasha kwa Timose Mushabe omuri Ibanda.